Welcome back to the On-Brand Podcast. Mijn naam is Joim. Mijn naam is Jen. We hebben een guest in the building. Het is een album Nobo Kuyama. Pena. Pero por mí conocía que se esa que está celebrada by Winter. Hey. Essa parte que você aqui, você sabe. Nós temos celebrar, nós temos celebrar, nós temos um bom guest, nós temos production de largo, nós temos tanto in the background. Shout out to Torena in the background. Yeah. I really like this song. No, I'm really there. Thank you. And they get a fire. Waarom dit niet bom, dit in de zaak, maar in de isa glass die slim. Bom combo. Tja. Hey. Weet ik de slim dat they in the making of this song. Oh really? Zie? Of Ozzy, only those. Of Chimar. One of them. Ja. Pero aan tam met de vibe. Hey. Quem produz a beat aqui? YT. Shout out to YT. Yeah, YT produced by YouTube. Hey. Shout out to YT, let's smoke this. Okay, pero but yung album novo. Klopt. So, it's only right to nos play algo de album novo. Essa aqui, the sign out. Vamos slow it down um tique, so. The album kita is different. Zie. Maar kan mijn nummer de kan Hey. Koya me kandiga aqui. Ja, maar Camino, aqui. Camino. Até intro de álbum. Pero vou ter outra intro. Sim, Okay. baka me hintere. Sim. Okay. Wow. Got you. So, mita vai play outra intro. Pero actually, bom como play essa aqui. This is the intro. Okay. Essa aqui tá Camino, formerly known as Sign Out. Crazy alignment. The Winter, off of Vena. Anto, it's hard. Thanks. Essa aqui é outro gosto forte. Keep your head up. Yo, Bash, you been tripping on them hoes. Salários cabe 30 para coia pai na TP. Mas fadade é sistema que me droga me que pende. Sei que pensamento não que tá passando dentro cabeça. E pari hora sem podrume tá de cifra me que vês. Fotografische geheugen pari moments me que wes. In pari kona no akana klakkeloos de mijn gezin. Body voel je na líquido e toch met die zit. Die desejo bom por compra de mo cara che di wish. Critica me That's a bar. nunca bobo critica me high. That's a bar. Doi comparar. No te rende kuta pensa like me. Bringando com mim mesmo pensamento a la pesta aliviões de rico gel aqui me falta blue ivy hora forte perdida waka me tem focus waka me tem bula full bar sem comprar token no cap era como tá dentro new Bar, that's já tenho repetir maneira slogan team ya é tá bom para você sign out Recorda que da minhas coisas? Yeah. This is the newer version. Okay, got you. Kino na Suriname está película. Got you. Yes. Esse aí tava Camino, off of Vena. Winter's album Nobo. So now, nós temos um guest in the building, Kuyama. Pessoas vão subir aqui me acabar. Pero Winter. Winter. It's like a long time coming, actually. Também. We've been trying to make this work for like years at this point. Months, nessa Sim. back and forth. Sé. Para mim foi begin de aia. Sei tu me falta me te quero. De que Tigre, é nós temos- timing tá, mani Sim, é tá. timing tá bom. Com coração também. Hey, não quebrei assim. Sim. Sim. Quando acabou a Boom. Blessed, highly favored. So yeah, trying to figure it out as we go, you know? Same. So yeah. Conta Cubo? Bom. See? Blessed. Highly favored.
Trying to figure Trying out. to figure out, you know? Trying to figure out. Real. Danki, kubotay awe. And to congratulations on the new album. By the time ko gisali, ito sa Sali. album masali. Sí. Better Sali. Sali, you know? Sa. See, din description mo sa mira link na album. Anto tuloy kan di ka gusto play aqui. Nós temos um playlist também que vou follow the via tour episode but mira precies qua cantica nós play. So go check that out also. Good to know. Yes. Angel, how are you doing? Volgorde também, toch? Dingen volgorde. Dingen volgorde. Sim, dingen volgorde, que é importante. A mim também bom. Contento com nós sentar aqui na winter. Pero também com nós um full audience aqui atrás. Sim. Shout out na everybody. Ik vou mencionar para Santur seu number of shout out na Nathan Endel Photography. Shout out na Ambro_R, right? Anto shout out na Turo Trainer nangku no que wado mencionar. So appreciate ko bastante. Winter. First of all, winter as a name is fire. I gotta say that. Ik got almost een cheat code. Why? Also, mi fam ta coffee. Oh, goddamn. Like, pero sí, fire as a name. Mi mama tabi sa waka podcast aqui, então no sa quem winter ta. So in a nutshell, explique quem winter ta, kiko bota si, então como mo ta kinaawe. Winter toch gewoon hoe heen ik te muziek. En toen ik de jude in a nutshell samengevat. That's good. Okay. That's good. Kung nós assim, com nós invitaram nanta, puntalan, kiko ta algo com nanga sinha, algo com aquela corda, com aquela corda de esse man aqui. Tem algo que eu penso riba de awa aqui com passinha de J of com tem ainda bota pensando riba de awa aqui. Oro wij zaken een album uploaden op tijd. Bij ons alleen laat. Hobby importante. Hobby importante. Anto ja, voor de rest no war ik opinion die ende. Tá com como experiência essa man aqui? Den kader die bo album? Bida in generaal. Gewoon bieden in generaal. Oké. Dan komen we erbij mee com opinião de outro né. Gewoon ten mijn muziek dan anto. Met de man dan certo muziek dan van respond. Ja. Para como respond. Ja. Dus dan doe je sabon ko, betul mana esa kita gonna Ja, oké. Ja, oké. En como ta filter out good advice for the bad advice? Si bono te entiende, como ta filter out? Met een keer op in de energie bisabario. De mensen match. Die lo kwaku op de biba tambe. Anto seka turene met de semperas in background check. Tu que se será? Die una na opinião da Bini? Que tipo de persona botar? Que tipo de coração boting? Ja. Anto que boa intenção não tá dentro biza aqui. Então vai mais deep. Pero como ta ko? Ba misa bo llega meeting in the hour. Como ta vai figure it out in like an hour? Aan de hand die manier que te para, na hand die compleet sulip nang ta, na hand die suhunya nang. Suhunya nang. That's fair. Aan de hand. Okay. Aan de hand hygiene. Sí. Ook belangrijk. En to misa, mita test nang gewoon na mi maniera nang kuminoto by mention na ora ke. So que queda testa. Okay. Bang awaki. Tiki mas begin para nós público basera con se ko buntiki. Quem ta winter, una banase, una batabini, como upbringing ta batata. Mi nombre está Sherwin Winter. Nací na Corsal, dia 3 de maart, 1993. Dus met de echt 030393 baby. Maar nasce na Suax, depois maar bij Santa Maria. En toen ormit dat in 2 anos maar bij Aruba. Pas 6 anos, já vim back Corsal para me cabo mi avô. En toen também tinha band, toen tiki mas close com mi tata. That's the only reason I went eigenlijk. En toen depois de 2 anos mas lag mi avô, maar bin Holanda als universiteit. Did that and then in the meantime gewoon sigitra muziek samengevat. Gewoon samenvatting. Sí. Quanto nos tiki mas de experiência na Aruba, so bat mencionar Aruba, bat mencionar bo childhood e costa que passa de basta frequente. Quanto nos kiko tabata experiência de abo ku dis dos de tienerjaren na Aruba ko bo família e adult ku batating tambe. Sí, pues change it at the basta abrupt, bambisa. Sí, sowieso. Sí. Ja, antike personal, but I'm gonna say it anyways. Mi mama en tata divorciado. Anto mi wela to biba na Aruba. Anto it was a bit of a hoofdpijn. Dus mi mama decidi bosa kiko, pa mentale rust, mi over bij Aruba.
Anto, mabalante een hele nieuwe wereld. Kom je nog kunnen ze UND. Anto, met mané. Na te Iedereen ware, anders. na daar mijn accent. Na te mané, die komen de kant. Met mané, die komen aan de kant. Oh, leuk hoor. Dus dat ik kooi, tema pega que accent rubiano tiki, tem tine rato de mizena. Dus pensei Gotcha. met de papa mita gewoon rato. Pero hopi mi so assim, we saboril, hopi BMX. Mitasi BMX racing, mi so gewoon bij sport, bij school com bicycle. Combo wela a influencia bo opvoeding. Kita kon ang kubasin reject boto manete awe bota keep. The Bush English era stock, Yeah. Okay. for real. Okay. So we were from the islands. So, Gotcha. so. Ito na sinasaba, pero labi ba na Aruba pa so. Again, long story short, so tata tabata ding gera na mesra salfi saba na bing Aruba. Pero tata muri last ding ship. Okay. Anto di mi wela masinha compalan também inte trempang anto kung kada já sabe ko já domingo com limpe kasi. See. This hygiene the very Sia, dus anto mi tin tiki OCD issues também escusasa. Dus Gospel din background? yeah, of course. Não tem quanti já sabra ko bonoti makti lanta dispositor. Quatro pasai sais mosta op gewoon. get to it. Yeah. Dus Bright and early. we say a mit tende wakker umbia mit land. Ainda. Minutos snus, no. Wow. Oh, so that's good. Sia. Ni mas madrum mi mani ori me gewoon. Yeah, tigo lang tabay. Get to it. Ora ba bay corso back. Vamos a switch atrobe ng kultura novo. Kung ese tabata. Moeilijk. Chito se moeilijk. Paso, misa, na minha opinião, cultura de Aruba tem um tique mais soft que o Corsol, a mitad. Soft in que sentido? É maneira como tu papi, é maneira como tu apresentava mesmo, bota hobby mais tranquilo. Corsol, pode come over um tique maneira, bota standing on business gelijk. Sí. Snap je wat ik bedoel? Mas bruto. Yeah. A mim gusta sei mais tanto sim, pero sei a personal preference. Dus heel snel me mesmo assim, eu sei, paso se me sigue maneta, não, que eu me teria para que ainda não te trapper, eu vou opili. Sim. Dus, de bisa ko hobby de mi kantika ta, mi prefera gewoon van mito fresco, em vez de vou vai para pensa como mito ainda ko usa gewoon. Então, Gotcha. esse aí sim assim a de corsal sim. De ainda não ko amita bota cana com nento. So. Então, de onde é paixão ou amor para música bem foi je? My dad is in church to toca piano fer mi ta chiquito. Mi prima llama Alicia Winter, mi sa se você conhece. Pero ta mi prima, pero mi prima ta acto e canta, hope mamioko promotional causes, no offense, pero eda se sei, mi primo chiquito ta meta rap canta aqui, teta by ta riba stage aqui. Candela. Nice. Então, gewoon voor mijn familie de muziek. En toen wil het op het skip poema dan. Que man, ama kom is eigenlijk skip poema waarom ik dan just zijn. Met dat gewoon guy. What's up? Emo? What's up toch? No, mi no sa. Bagus Iba que que man. Ah, yeah. Maar abri agenda, met de agenda ik te kom. Kom is skip na mam, met oké is dat. Me estimava, me adorava, me coração. Bom. Adorava de vocês. I'm crazy. Yeah, that's crazy. Pero ik pegue not op de gustaan back, dus mijn pro mijn heartbreak gelijk. Pero basically, iba pro meu heartbreak po. No, it was a love song, and this my kid that cool. Was I style man or but naive for the money now it's gonna the person's gonna change. That's And long, falling sir. up eventually. Say, Mas kahit may manda. no worry. Sige, so to me amiga na to be so a nice guy. Ah. Right. Stop here. This I'm trying the Yeah. nice guy move, okay, and it's not working. Oh, but then nice guy I finished last pa abo. Abli? Yung kaso. Tuurlijk. Tuurlijk. Last. Yeah. Vamos ter balance assim. Vamos portar ende com outra maneira. Desse assim, pero com o coração, but tem stand on your business sim. Pero não com botar overdo it of zo. Vamos ser respetável pro partner of ainda com botar estima também gewoon at all times. Pero no lagi by para querer ko, sino que por gritavo zo maar out of nowhere and not by. Team boundaries, team self-respect. Exactly, and it has to be mutual. That's it. So, okay, babing korso, ba kumisa ba kabohavo. At some point ba decidiu okay bom, meeting ko ba sige mi studies. Kung say tabata like, kung makibakis mo ba studia, di kung koy anto kwastat. Kiko bom mental process tabata din. Door kom verreis fake korso by Aruba, mi tafado pelia di cost. Okay. Mi nunca na haya man cost stable for a long time.
Dus oor met na Corsal Cabo met okay, I'm here for 2 years. Maar ik Isla Cabo van links tot rechts. Ik wil iets nieuws zien. Ik had mijn studententijd bang Amsterdam gewoon. Mijn paras in mijn studie gewoon naar Corsal, pero met die nooie. Right. Bang Hollanda gewoon. Ja, mijn major no te. Met een keer personal band tabata te sempre, pero no com. Tabata fully pega mas. This space como bij Waarbij Europa. zie je. Então, a base é a hobby fácil para mim. Para uma outra omgeving como eu não conheço. Sim, vou poder touch, mas lia. Sim. Compreendebo. Ok, awo, que rol música onga de temporada é? So, but surrounded by music, pa começar a write poems, pa get heartbroken, but no quero atender, basigi, que ora music in its essence, como so um rol? Mi tio te Bibolanda ainda, mi tio te chama Vladimir. Eta den de Riddles. Junto com o Crestere com Urban Legends. Nós três estava um grupo, pero he done it all. Ja. Então, esta man é meu mentor, dus se que chama mira, ok, essa aqui da gravamento, coloca do mic, Kiko, não meti trein, rijmschema tá assim aqui, estou né. Ok. Baby, zie Então, esta produce till this day, he's almost 50 years old, but still, he still produces. Então, tu dia me te sinta com ele, tu maneiro, man, but tu vai vir a grande dia, tu maneiro, no, yo, que people ain't gonna know me, type shit. Mas como maneiro, eu estava preparando me mentalmente para, so, en dat gewoon zomaar omkoken. Toen ben ik, oh nou, er komen niet veel dingen bij kijken, snap je? Zie. Sim, dus en na muziek a começa para mim, então de keer in angst, maar echt mané começa mira, okay, sabe que me prome cantica traha, wow, het is zo'n heavy, met tem talento, angst estou nek, okay, então mas começa com love song so, me nunca na bij outra direção na. na. Email também. Mijn nummer ben het about Winter Love. Winter Wow. Love. Me tiene de preco de cos filme. Winter Love, that's fire. Symbolisch, I do like I'm that. thinking like, Yeah, it's good. so denk winter, what a cozy, what a cuddly with someone. Exactly. Yeah, En je mag een minuut wat ik heb van je doen. Ja. Ato, het was heel moeilijk dan pas als ik me kera tra outro tipo de cantica en namen not a match. Nota, ja. Dus lego mai ik heb zo dat Winter Love ko Winter do at the kiko. Want met me nee man. Winter Do as in D-O-U-G-H? Do as in, okay. Ja. Ja. Keep it simple en dus bij winter. Gewoon winter. Yeah, no, winter is good. It's a good name. Lekker kort. Derek, na que momento bakita ore também foi love songs dan. É para me biaco uma break up com minha ex. É prometo, ja? Que vai break up com o ex ou é prometo que vai break up com um ex? Não, me não tava tendo Happy Friday me pida. Okay. Dus me gewoon ja me gewoon ex. Okay, got you. Sim, chega de prometo biaco com a bisa, você aqui go. So, me não gai hopi romântico. Winter Love. Sabe, para. Então me gusta donar ainda mulher não valor. Got you. Então a basis van die mijn eigen fouten nang in relatie a kibra. Então enami di was aqui colega mai coi. Então me di was aqui co banco me se traum konobo. Então me também okay, kiko mas bo papi DJ kuno te love songs so. Kiko mas interessante de uma vida. Bono tão gai de caia, bono tão you don't live that life. Dus kiko wat wij rappen ainda não. Então a me tá hopi den real estate com casco, tramite sang dus. Também sim, mas vini aqui se monta claro, para ajudar me trazer a minha casa. Se te promete cantica como atrás depois. Cortamos angona, sim. Coiama full gas, dus full gas tá letterlijk promete cantica. Depois e tu relove são como que tra. Ja. Tá bate promete cantica com Bacana subject não matter. tá bata love song miss. Dus toen we bij de discography aqui, dan começa a feija bom, bij te arriba, dan pinpoint precies que hora é switch bem. Switch bem. Fire. Dus basambas was een homework. Like, a mí te gusta típica conversation aqui, pues ook met een aqui. Pues ja, toevallig mas je pues me as research, pero sim te doen en me okay, bon, dan bij tende. Dan oh shit, ik na ko cambia. So, sans was een homework. Pero full gas. Para mim com full gas, nem puntre. Okay, bom. Bo, dat ding e gevoel ko botin ko acto of hasi maneira ku ieder kant die
die kaya of droga of wat dan ook. No, I wanted- Om fit in. No, I wanted to be different. Dus met mijn porkanta kost niet kaya. Je moet otro jasje. Pero mita evita de usa pala malo. Dus toen de tijd mita wat hoop strict kijk hoor. Dus je en op zo'n me kan tikken aan mijn kant pala malo. Então, dat tem certos artistas na comida mencionar no number, pero você bem com verso com nota de palavra malo, pero nota não. Ja, oké. Dus oké. met no. And the fake in Basta the fast. kiko, Sim. mi nota bay pone blockade riba king bota as an artist. Mi tudo na be vrijheid pa bo. As kiko ta, jis pape konan binnen de lijnen en toen disrespect. Certo groepen die hinden nang of papi over die kosten outrageous. I'm fine. Snap je? Ja. Pero awo kung abo ta have a conversation eh. Pambisa, buti yung kantika, buti man kami tay kita ita artista. Buta mande, e kantika of ita din studio kubo eta sa ko. Kiba bisa eh rumang. Kuma ta pake ko aan. Maar artiesten of tour artiesten ko aan trago ne, met een persoonlijke band kono. Oké. Pero me ko mitra muziek. Behalve Rich Kalashko, Jai doet toen de tijd. Mi nota dat een persoonlijke band kon aan ainda. Pero mi taba dat die man e pro me conversation si of met de punta rond. E kon ja me kita of. Sim. Was dat toch? Is he really like or meteen no, maar dan gewoon chill, kiko aan als intention te pure of zo. Met de man no heavy. Okay, we're gonna work. Got you. Dus or meteen go bij approach in met misaka be ongeveer denk ki maneira meteen bij approach na Yeah. to kiko meteen bij bisa na. Got you. So misaka ba kung nang tahinka ding otro. Got you. Dus jullie a conversation ita bij basta liye. Wanneer eh rumang. Man serio. Like you're not doing like. Masa? Like nos a conversation di sinang of capping. No, pero exact. I don't work with Chat, dus ik kon het niet passen. No. Got you. Oké, Full full gas. gas. Hey, Sí. bom. James, bom me um coke. Bastante rio mesmo ahora, me gusta dizer. Está assim nos best. Sa nunca That's no te play de outra, como tá heavy. That's not true. That's not true. That's true. That's not true. It's just productive. That's what I mean. It's just productive. Professionalismo, sí, 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 sí. E full gas. Kung esse soso de, like take us back from the beginning. Sí. Kung baye ka na ikantika full Paso gas. nós tem slim sa party. Nós tem slim sa party. Dus wag nós tayo. Dus Outra não sei party. que da plaque nang na outro. Toen na gubing, nós apuntra nang, anto nós trama na yung basa. Man den Bible tin 4 boekie goed. Karo different perspectives. Wat de Ja. We staan een keer uitgebreide versie of verkorte? Uitgebreid. Uitgebreid. Oké, full gas komisa eigenlijk met tabata kunaji na Almere. Anto etabata tocando un sample de un guitarra. Anto guitarra a komisa como un love song. Dus met de mané uit. Sabe trobe. Sí. No, pero ainda met de love song fase. Got you. Okay. Dus met de mané uit. Depois ela reverse sample met de mané. What is this? Então vou começar gewoon schrijven. Então, like I said, kiko met bij Bisa of kiko met bij Papa DJ. Persoon, you know, ik kan de love song mas. I don't feel it anymore like that. Sim. Dus, ela wou try DA e nota wat de finale versie at all. Eta wat de hoop kuro. So met de kwara maar grave hoe que seguro maar no 20 pico bia de novo. So na jita man this has to be perfect. Sharon na jiro sare dan. Dus ela echt je daarmee kan tikken de manier om je te brengen voor. Zo pa met een nobo dus I don't know what the hell I'm doing. Waarom man? Sí, sí, sí. Oké, bon. Ik kan tikken waar tra anto. Ami sempre ta ami tem persoonlijke band. Like I said, dus naji tami bro. Nee broer, zo weer we kaki no. Voor een versie we kaki. We zou voor zijn naji te freestyle hoop je heavy. A lot of people don't know that. Ja. Maar de producers na te freestyle. Pero naji ta met de freestyle hoop je heavy. Dus man, voor een versie we kaki no. Ela ganha, mas aqui que lá me pone. Que. Ela pone só para mim 8 barra não. Não, me feel wa. Me feel, me tomane bro, dit is hard, man. Ja, het is hard, Que sim. refrein. What the fuck? Was dat toch? Dus me tomane oké, pero aqui falta ene mais assim. Want toen de tijd, tabata Ami, Nova, Aldeer, Naji, ku Slim. Ja. En toen Slim tabata of ja, tabata nos favorite rapper, de nos Sim. tour, Ami te keren. Mijn papa heeft outra, não, pero nos tabata Aldeer sowieso tabata papi de Slim, hopi highly. Sí. Driba su schema, de maneira que te apresentar, so meia também. Tocos, dat é paquete com Ami tabata wak mané, não, é gai kita. No, kijk het. Não, é Sí. gai que me tem que dar, é gai. Sí. Sí. Então, a mim, den lang, me tabata the weakest link.
according to you yourself of nang tambe? General General meaning. perspective. Ja. Ja. Oké. So, mi nota wat het ervaring in rijmschema. Mi focus na nota wat op en top man is on die nova. Snap je? Dus aan de minota rima precies man al die irritatie. Ja. Ja. Oké. Mita rima gewoon inglês nem papimento en te rima pero to zona to. De melodia. je? De melodia. En toen de tijd mi nota wat echt kan het een poco que man. Anyways, dus mi die slim has to be on this. Bom. Slim, oh, eu pensa, oh no shit. Eu aqui, você não sabe a história. Senão, vai lá escrever o podcast. Vai lá que Fico, podcast, fico. Sim. Me estava bezig met episode series. Pas om te maken, dit is, maar doen alweer eigenlijk een idee aki. Maar bisa alweer, wat het in film production, pas ik wat in gas, man episodes en to kiko. No, man, ik doe toch maar op zijn, kiko. Ik ga dit niet doen. Toen was ik kiko, I'ma do it myself. Waarom man, bumper bekaki en to. Maar graba 5 episodes ding 3 dias. Mensen koos aan het aanzien, maar aan mij dat het ding gewoon toekomst van tevoren plannen, locatie, outfit, kiko. Mijn mensen dat het brainstorm, oké, zeg het een logische verhaal, met de punten aan agir. Ik kijk het bon. Maar ze graben episodes dan, full gas dan met waar graben kaben aan mij slim kunnen agir. Zeg dat het versie. Versie de episode te kaben en onder aan met gewoon ribe auto die Nova toen der tijd aan toe. Het is supposed to kaben, maar la kaben tiki rommelig. I wasn't happy with it, but whatever, it's done. Pas zo, ela passa kaben. Dus wat wil je dat ik doe? Depois pro meu episódio sali com yama control. Controla sali anto mita mane. Okay, no, I'm not happy with the results. Pero mi think hope effort a ding. Anto mita haya ko a wave aki mis een tiki mas recognition. Oké. Toevallig jij doet dat graben se kanaji anto jij doet in de hoek. Anto jij doet het mane no bom hoek kio. Pero na Gia Bisami. I minot apa tak kono se Ja. mi belletje begon te rinkelen van was ik lot heavy, lot legendary si hame kisu betrai kita me wa. Toevallig mi primo tabata kono se kalash kabo van tevoren al. Nanta bon hopi amigo ko otro. Anto si gewoon mama mi primo kantika. Anto mi primo atende, tamane no, heavy, kio. Posaki met de vier be koki kalashwa. Ja. That would be crazy. Dus mi tamane kom met bij make a cocky happen. Like, mi no kono se yun di dos. Mi ke tu dos ribo mi kantika como un remix poso. Elo boost the movement tambe no. Assim na ma waki, amit upcoming rapper, amit tamane no views nanta conta. Tunder te waki. That's all hype. You don't need to worry about the views. Okay, no, so make that happen. Como zou make that happen? You can't just say we made that happen. Mabisa, naji, eigenlijk mabisa, jaido, pisa jaido ko kalasto bay subiri be kaki anto, mabisa, mabisa mi primo, bisa kalash ko jaido do bay subiri be saki. Dus bisa kalash ko jaido do bay subiri be saki. Reputable sources. Sí. Inderdaad, okay. So, me pone 1 + 1 together, dan toch een bra die otro, dus. Sí. Anto, mi no tungende estranho, nan kono se mi hende nan. Anto, bosa, ik kan dikke de bon. Dus let's try it. Maar gewoon wingen te zien, anto, ela leuk. Ela leuk. Mi te quiere que te baile cumbia so de historia. Pues si hende na bij voor we ko aquí, dat erbij. Pero minsa, mi te quiere gewoon inanang manen aan te bezig gewoon talento te papje at the end of the day. Anto als een kokon yun no ayegi Asia sini. Anto gewoon kom hopi genuine over anto no kom overstyle mane boke hoe ze hende of zo. Snap je? Ja. Paso genuinely mita bada echt in aan toe dos ribe kantika. Pero como remix. Dus na being a session, no sa grabe kantika anto oranang amita para gewoon ding hoekie na nang style man. Going crazy. Ito man rumang. Was akin de camera wa kisi like that's amit tende ama nang ki chiquito gewoon. Was dat toch? Amit nan sa, amit nan fan. Snap je wat ik bedoel? Dus pamira na de camera amaya ay ko hopi great tanto magusta e maneira com e chemistry entre nan dosta bata tapos nan dosta hopi close ko outro anto
Met een heavy pamira con open en tabata gewoon de ruimte con en een tiki desconocido. Sí, cacho. En toen had ik een hoopje comfortabel. Ik stuurde nog tabata grande, tabata porta een studentenkamertje. Ik kamer te net in ang, ik mesa te kinang, ik frisch delt in ang. Ik deed nog ze graven voor gas, nog zo bij een professional studio. Nada, het was coronatijd. Met de studiefinanciering gekomen, dat betaal je met. Dan rijdt je pas zeggen, maar net anders serie, op studiotijd, kiko, weet ik veel. Snap je? En toen, ora na kabi grab kan teken, en dat man, oké, nou, ik kijk de zona heavy, pas zo, banger. Per miro vriend, dat man largo. En toen heb ik dan eigenlijk, ik kijk een remix. Dan kalaas je samen, kom ik met een remix. Zij pas zo, maar grab episode, kabo honden kon Jico slim, en toen bij Sally, like, zometeen, snap je? Nou, manen, pero kalaas man, kon je make sense. Te mio gewoon ons door, manen, bin honden pas zo. Het een boost, de un cantica, si we bij drop ik ooit op ja, en dan ben ik dat menko. En de remix te overtreffen in mijn song, pas een andere budget. Zie. Logisch. Zie, nou logisch, maar dat. Dus zodoende, Kalash make the executive decision. Eigenlijk probeer zoals ik go. Dus dat is ik gewoon te gewoon. En toen als je het man. Candela, dat je Joe op university weg. Ik kan het heavy zien. Kiko. Kalash, enige issue dat we ik kan denken dat wij weer mucho largo. Dus siguiente dia nós temos cantica então mas bisa altir ping tende surprise kiko e do ama na trive cantica então nós te base tá wa conos tem compone e cantica junto. Sim. Então ela dona um tiki input também. Dus me te bisa danke bese ela bisa na shitting começar depois jaido so vou começar com Ame, depois vou começar com upcoming, depois legend, depois upcoming, depois cabe com legend. Sim. Snap je? Ik wil doen lesson out there to the songwriters nou, like, ja. Dus het balans te hoop is belangrijk. Sim. En toen, ja, maar gewoon make sudden changes na een clip dat die manier een loadsko dat ding kon na te huur ng boxes. Toevallig meer een man moet dat huur een ding, mina puntre yun permit pa nada. Je gaat pull up. Maar je gaat pull up, no sabi ko je kom sa grabe gelijk. Full episodes na sali €0. Porta pa stage ko bebe. Klaar. Dus met de bis hoop ik dan que tá na tour en ko ajuda sowieso si anto Frank Meijer também ko edit videos. Shout out Frank Meijer, good guy. Veel. Nova 8 Studios. Akkoord zo, ja. Dus essa é a história de Full Gas. No, dope. Completamente. Então, ora Full Gas a sali, me tocou a tava da corona tijd. Então, me tava bibando de casa, com me tava bibo com minha ex ainda. So ela sali. Nou, depois de 12 man, ela sali Full Gas a sali. Dus minha carreira gewoon cambia. Dessa maneira. Dus I needed to move out or some shit. Sí. Pero ora ik a sali, ik bouw wat het in de kantika, inang wat het in de inang. But that went absolutely crazy. Met de assim, tanto antiano to be in Amsterdam, so what? Mane bota core, outi bota tende koi. Esse é Holanda, mino sa com corso. Mino ngana yegi performe kantika na corso nunca, dus I don't know que impact ik kantika dat wat ding amita gewoon demi appartementen gewoon tende ko gewoon aan to rater tende. Oh shit, tem um dia bem 5 mil views. Pues a veces se llega a 50 mil views, I'm happy. Like in general. Ever. Sí. Dus pasa ese. Sei, si a cambio full mi vida si, no cap. A mí te acorda, ora que eu sali. A mí te vivo Den Haag, the strike. I remember what that did. I remember, the strike, bosa acaba que vivo in the strike. I remember. Me te um guy above de mi freaking building. Ik kon zo eten play 24/7. That's the only thing he played. That's the only... Man, ati, vita cara by, that's hinter dia. Dus door die allemaal zei ik aan die No, a ding of all. Dus het een full circle moment pa mi tambi. No, het een full circle moment pa mi tambi. So like crazy. But I can't think I go stupid. What key impact is it in the career? Like what happened after? Privacy gone. Completamente. Dus met de correndo scooter, niet gusta correr scooter, gewoon openbaar, bota me in aan de bureau, hou staan in meneer. Full gas! Met meneer. Anto, bota me ere, hopi,
Hende te bing acercabo. Anto bota mira também com hopi porta tá abrir, assim. Ainda não com ita mané, o ambu se me potra que persona ei, lota heavy, se processo vai hopi mali. Got you. Stel je me não, me sai que botar sowieso que o manda com o aqui, snap je? Ja. Maar het kort tempo nang buchi também, like Rest in peace. Zeg, rest in peace, Butch. Met elkaar, maar erin triwa Butch. Bia, we zeggen, oh, fam, met hem, no, wow, water. Weet je, meneer, bro, pero abo, Waar maar ik- grande komi. Kom, hype aan me op, bro. Ja, ja. Wat zeg ik gewet, toch? Ja. Dus, mijn mensen er echt kost te maken, zei. En mijn mensen er echt kost te maken, mijn por, mijn passie kost hopi roekeloos toen der tijd. En toen der tijd, met wat academy bubble, like, kiko toen artiesten, like, I was acting like a person that I was not genuine. En toen met dat acte me ik ga ik keunga artista. Pero no gay kuta artista. No. Ja. Terwijl Sabi? buta artista. Met dat mi mes gewoon como persona gewoon goed tra muziek. Pero Sí, anders sí, no met sí, dat pero- no, ja, zeg maar kiko kom kiko maar sowieso kiko. No, man. We bij je Relax. in de omgeving kan spreken aan de kooi. Naji. Broer, ik weet dat cringe, broer. Kiko, pero Ja. no sa kiko que man. Zeg, walking ons bij live, kiko, Ah, bro. ja. Is dat, bro? Relax, Ja. man. Bueno, tá assim, não, Marina. Zeg, Relax. man. Sí. Snap Doe je? gewoon normaal, zie. Awa que tu rende di school ko taba to bully me antes ta me tamane oh bro que te say tama ka me tamane wan mane bro did you forget Sí. That's tough. never bully in persona nunca no te lo hace vida cool. feel No hace feel cool. Ja. Ja. Kiko sowieso lack of privacy pero também assim não tanto atenção de babo acho que mentalmente. Não pergunta. paranoia passou me ta mas mane okay me ta sali ka so I didn't do my hair dik is launch aqui snap je ja toevallig geen ik bisa ka portret ai nossa dus me mensen er mane onbewust upgrade me clothing gewoon Sim, vamos ver como você quer drip, sim. snap je Sim. not bopo gewoon ta ro amit busy gewoon Zara tambe gewoon amit busy ko caro mes pero bueno mes busy caro para mostrar representável pero ami no tapa tu gusta strica panha que koni lagami com miúdi não comi tenho by no aroma me tenho by sali by fies me está fully fresh não mas me dá pedaço não me não pas não fam ami to by sali gewoon assim me tapa Comfortable. Ami no de mooi boy of zo, ko de bij toesie man, ko kiko. Met die hopi love, ko respect ko en dan ko de echt teken in de mes, maar ami to mene fermi banha. Suficiente para dia, fermi ole bom, fermi skere mi gente fam, ami to bom. Good. Sí. Snap je wat ik bedoel? Right. Então, daar moest ik meer essa opletten. reclame. Mijn Sim. mister moet maar tanto lotion rival mijn Ja, skin. Ko terug ik Face wash, ko ganun Pas yun, met de sim. mire potren ng bag met dat too ashy. Met de man no weet Ja. Ando, minota gaya bo, apro me bia ko bij Aruba, maar ik ga je feeling ko met een voorbeeldfiguur pa hopi hende. Dus met een manier, maar like my para din ang sapato, dus I know how I view myself and I want to be. Was dat toch? Stel me een persoon gewoon ko de hopi laid back, pero ko te yuda of ko te bisa no fam. Assim, no hace mucho druk, pero ang bote fan die muziek, hoop je dankie. Kubo te tenen muziek, pero ik zie mezelf niet als een grote artiest. Pero bota cargando a responsabilidade de pacu esse. Sim, consciência assim. Com sí, a pressure porta com muito young, ene grande. Wacht, tiki, bota get into it. Mas, pensei, me te rondo na mi mes, hoop je bani henden com me que tá na nível. It could be professionally wise of hasta music wise. Snap je? Pawak, assim que a persona que tá cargo so mesmo, pero é rap de mais grande de isla, like, pero je kan gewoon normaal doen of je kan dit gewoon zomaar doen. Pero mo gewoon kana zomaar assim, né, assim que. Dus a base de assim met assim die outro met de bisa, sei okay. Assim que te ko. Anto que do bom mês gewoon sempre en don't be a person you're not. Bono me se cap den kantika. Ami to bisa standaard. Ami no to be de kaya. Snap je? Ami no papa di mi hende na per ami no. Anto ja. Dank je na mi primo eigenlijk. Kutaminante ja mi winter tambe. Dus als te brengen toe dat stel me nee. Pau winter ook. Copyright. Snap je? Awo,
me can go to that. Bongo pwede bisa say. Kung bota, paso bota persona tama, bota Sherwin Winter and bota Winter the artist. Kung bota balance nanto dos in daily life. Because you still gotta do daily life things. You gotta work, you gotta do this, you gotta do that. Kung bota balance say. Hopi en no sabe mi private life. Anto mita want assim, no. Got you. Mita prefera mostrar mi artist life. Dus ainda não die isla of ainda não conhecer mi die muziek. Ainda não conhecer mi on a business level. No sa precies que como bezig te zijn in the music industry at all. They don't even, a lot of people don't know how to make music. Snap je? En in de Nederlandse, ainda não Holandees aqui na no minta film maneira, style maneira não te compreender como gente por combinar e dois nem com outro. Então não te tomava na série. Dus hoop ik me te gewoon preferar die no pista não como te bezig te hacer muziek. Pero me preferar bisa gente que me gusta direct videoclips of me gusta Gosta adjacent to the exactly music. me gusta ajuda com executive producing a concert of bem com ideia não que tinha tique entrepreneurship dentro para não vamos que mesmo viu e toch. Sa. Wat ik artista up and coming mesmo hace say. Wat ik mundo camina bo gewoon meer no, mita se qualquer problema, só se qualquer do. It is what it is. Hangt er vanaf denk ik área wat te tra. Hangt er vanaf ze en dan te compreender bof nou. Sa. Bom mensen try it out. Zeg me nou werk goed. Você zeg me ora uma bisa na comita de muziek. Na que papo de muziek zo. Snap je? Wat bij trouwen kan tikken knoos? Oké, if you pay me a lot of money, I will, pero... Snap je? Nee, man. No. Of, what's that? Not to make the type of jokes would be so... But not to get the culture, but would make a joke. Sim, te compreendo. Tem album out there que chama 5999. To abo ku frequent collaborators. Assim de maneira tem tempo caminho bastante do hopi close, então seja blita me de music. Kiko ta é last nang kubasinha de temporada e caminho bastante da close, então kubasan to grow as an artist. Na eu dá me formar-me como a pessoa como está o aqui sim, as in de minha arte foral. Tu me conhece sério, só para botar qualidade sempre, não vai ser com os lanches. Gewoon tão tique perfeccionistas dentro do qual eu botar assim, então mas vai como sport, que tu vai me tu vai como sport. Vou ter track, me tu quer por track, me tu não sei, well, war me ver me walk, vou conta. Sabe? Ainda me tem era tu tem. Tu ainda saco, manda que diga para mim gelijk. Sabe? Sabe? Para a mim tu walk me algo hopi healthy. Sabe me, anto me gusta, ora não tam bibi que energy, anto me bibi so ba, me que assim que eu que quero me contigo. No. Mane mi laatste contigo também onde coruli também. Eu tô proud de verse coruli também pone para so ruli se surpreender-me se ora la bem que verse me diz, bro, you killed me on my own track, bro. Bless up. Me gusta coi. Me não te gay que está ali, mane, me que aqui banca me ding para me shine. Não tem ego grande e para boas coisas. No, me te accept. Orang ainda tá assim na best ribon cantica passou a mim sempre que por base me best or me bem ribon bo cantica dus me tá verwacht mesmo vibe então me tá get disappointed or wo bem com weekends first vai que maak me esse também certo então como tá a bisa é gente esse também no tour vai por out cantica sim let's leave it like that vai poner como last song del album just no pero normalmente ora me saco cantica me tu punta feedback copy de quem de artista não artista me frei tu cos me tu punta na feedback o style mane hey e qual que é bom, qual que me tá sendo tá bom e cover art aqui tá bom e mixing aqui tá bom e master me not mane e last album aqui tá onde é tiki album não como saca na uma mais 95% tu cos me só então mas com lá ganhando entender end product normalmente hoopende te ajudar vanaf het begin tot het eind. Snap je? Dat combine, porque essa aqui também tá basta vulnerável em álbum aqui. Papai andi quando eu mark me, dolo não cubo tempo, of pensamento não cubo por a passa dentro. Klopt. Combine, bono aqui esperar não entende esse mais trempang. Tá passou bono tá que mostra esse muito, okay. We contigo mais de erebo gedachtegang. Niet op ik kort in sorry. Me dava da mais maneira, você aqui go? Danke por toda les não como assim, sowieso met de puntra. Like, essa aqui te cover art of etc. Então, essa aqui te cantica não como que quis.
Pero bambisa in mixing, mastering, etc. Mas sim, na gia sim, mix Andres também sim, like I mix master my own stuff. Anto mita compuntra nang style mané, okay. Ikaw aqui passou mita mas mané. Okay, ami die mijn eigen deadline niet meer best. Ami que pekoi sali, zometeen. Ami no bij força jongen de pabisa, maak tijd voor mij vrij. Tja. Dan bij rely, força. Exactly. Anto tu rent in een schema, dus anto door como realizar na tour album que tu rent in een schema, anto koi man is sempre larga. Mita mané, no, I'm just gonna do it on my own. Not on my own fully, maar sowieso ook met feedback chiquito. Pero gewoon Maria Cosi, zeg je de promotie komen bezig? Nou, ik heb geen tijd, ik ben bezig met mijn album. In bezig die binten in mijn album moeten komen. Met de stand met de bezig direct. Tja. Dus ik kan je wel. Essa aqui tá preview de parte 2. But in hopi collaborations untuk ku rech kelas ku jadi and basa prome bonota ta kono sena. So mita wonder and mitis kere tour in tambe. Ta wonder kong relationship a come to be. Honestly, the specific gas, mi nota ba ta papi ko kalash na daily po so eta ba ta ni so private life anto ta ba ta corona dus tour in ta ba ta man riba na eigen way pero mita ba ta ano seguinte ma começa link up com Charmaine hopi. Es conoce Charmaine tu irmão muito chiquito de kalash. I did not know that. Ja, tampoco. They're blood brothers. Okay. Ah, okay. Sim, dus então não estamos também sa tape punto finally. Okay. Did not know that tampoco. No. Pero right. mi tava da road hopi ko Charmaine pero sowieso toen het Charmaine tava ta biba ko na kalash ko anto de dia biya ng kalash bis você kiko mi tava road ko dia ko anto nós end up te binten na Tilburg. Toevallig was het op een bootje tambe, et cetera. Cultuur scene, dus. Anto nos gewoon bas la, anto. Ela bisami, rumang, nos na ako op road tunto, pero. Bota bas la gewoon. Was dat toch? Maar no to yende ko to pretende mes. Bota pa ne ke mo tanto, mi to respecte ko gewoon. Anto this the DA. Mi nga yaba wa. Ami ta bota. Essa aí tá preview de parte 2.